Deputation sing success kelainai. Lefunga anti blog je kolong kering dong abono stop makainai. Long live. Video hujiya. Ikai sini orang sini 25 Jun 2020 sini Lefunga blok ni bisingti sini Sadar division bisingti Lefunga RD blok blok deputation khalaikia sing blok deputation khalai tabuk sing nakhlaikia sing 7 jon representative hisebe blok hablaikia amni ya gulo sing video bai kaham khanya sing je sini problem dong sukrubui salaikia samani ya gulo bobo abono sakthari nai ni gosin haka sini demand tongo je sini Lefunga RD blok ni bisingo hospital kaisa tongo a hospital tabsuk jora running kaham ke continuously aro admitted khaje gya patient abono sing grant khai tongna bagai abono sing salakya bo gosin haka abote alochona khalai ne awate kaisa aboni ya gulo aba hakinyo sini kubangma 10ta panchayat bisingo omo hake panchayat dogo je panchayat tabuksuk jora kuno panchayat dog mayat paiko abo janija panchayat ni chairman member dog takuno kathangko amo hai panchayat wise hisebe je kubangma department ni block ni samung humung abo tabukhuno tabuksuk jora kuno panchayat block knowledge riya orone BSc chairman bongni bini musung teke bini o BSc holono select khai je samung khai tomone abono jeno tabusini chairman dog president no tongkho chairman panchayat chairman singe akunyo a beneficiary rok select khanya bai sing abon te details khlaika video abono gosin haka abono ঠিক bai bino kaiju khara khanya angso khoi te aboni yaklo hanya hai sini Lefunga RD block ni bisingo PWD office kre abo dati no block ni bisingo pungnang rope PWD office nang soni sing salakya abo bo already salanya ni gosin haka PWD executive PWD SC tai PWD S2 amrok bai salaima bising tike borok office rongno dati no tumnan nei chatuna ni bo gosin haka te kaise ARD office abo bo block bai attach na ngai tongnang so ni sing abo bo dikha abo gosin halakya te amni yagulo hanya hai similarly CDPO office bo sini all Lefunga RD block ni bisingo takuno keriko tamhke sing tabu monpurni block ose ama hai CDPO under klaijak engka abo jeno sini andarono sini bisingo no o block ni bisingo CDPO office bong nangso dati no attach keng nangso ni sing abo like abo gosin halakya te bura batta kebonga borok sini kungthai bararok je Lefunga RD block klaijak tabugo bura burchik batamaya bidwa batamaya ama hake tongkho abono dati no batar nangso karon kebangma borok থিং টমেকিয়া তাবু খুনছে 17-80 বছর তা বংনি বুড়া বাতানি কোনো খোঁজ খবর করে আমন বাগৈ जों অ্যাকর্ডিং টু নলেজ রুকা বিদনো যেন অম হাইতো হাকাই সার্ভে আকাই তাইসে পুনরায় বরন বাতা চালু খাইनांसो बाता रनांसोनि जों सोंलायखा आबो बबो गसिन हाका ते आबन कारिबो गोबां मा चिकन मिकन प्रब्लेम तंगनि चिनि Lefunga RD ब्लॉक नि बिसिंगो आब्रंनो सालायखा चिनि ताबु गोबां मा सामुं हुमुं जे पंचायत नि आन्दार क्लाइ तंजाक आ पंचायत नि चेयरमैन नो रेस्पन्डिया आ पंचायत नि चेयरमैन अ जानाति आमहाय गोबां मा सामुं क्लाइ दङ जेनो नेक्स्ट सिचुएशन नेक्स्ट टाइम रगो आमहाय इंया तिखे पंचायत बदि नो प्रायोरिटी रइ बनि पंचायत बदि नि चेयरमैन नो मान मर्यादा रइ सामुं खायना अंथ होनै जों साबलायखा भिडिअ आबो गसिन हाका आमहाय नेक्स्ट टाइम म तांसुनै ते गोबां मा ब्लॉग एडवाइजर कमिटि खाजाक आबो ताबो भिडिअ साका आबो जे रहमाने आबो प्रपोजल कैंसिल पुमानो ताइसे पुनराय आबरनो बो काहाम के नाइकुलै खाजानाय हनै खाइ तंनानि प्रोसेसिंग सलि तंने आबो बो साइरका ए अबा हाके सालायनो जों सिनि रिप्रेजेंटेटिभ थांमानि बिसिंते जों काहाम के सुक्रुब सालायका बुजिलायका बिनि कग्रमा बिसिंते जों हाय ताइसा मेरमन या फारि जों किफिलायका सिनि मेरमन तिनि तंग सिनि ऑफिस सेक्रेटारि सिनि ताखु बुद्ध ते सिनि सदन डिभिजन सेक्रेटारि ताखु जेना आं साकबायथां प्रेसिडेंट सदन डिभिजन ते सिनि एमसीसी मेम्बर ताखु राजकुमार ते सिनि पंचायत नि राजघाट पंचायत चेयरमैन सिनि बुखुक बरम गनां दिपाली ते सिनि Lefunga उत्तर बुजं नगर चेयरमैन सिनि बरम गनां भाइस चेयरमैन सचिन्द्र बबतंग
अबा हाके जों ताइसिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सदन डिभिजननि जोंनि दा जहर बबतं अबा हाके जों 7 जना थाङै जों कक सालामि बिसिंते ताबुक जों ताबसु जरा सिनि जे मेमोनर माने बेलेके सक्सेस न सिनि जे रमना कासे केबं मुंकरिके बगसिनि हाका आबुन बागे ते नरनबो हामबाय मारो सिनि अरा कर्मी फाइ मानजा फाइनाय सिनि IPFT नि अंगै सिनि सदन डिभिजन बिसिंते जत मा फानि चालायते आनि कलिग्स ते आनि कर्मी आते आनि नेतृत्व न बेलेके हामबाय मारो जों अरा आमा हाके गैदरिंग प्राय 300 जन एबाब कै जों तिनि अब्लग डेपुटेशन दै तम बागै आमा हाके बनि नजर क्लाइ तम बागै ताउ नेक्स्ट टाइम जेन बनि मुसुंति सामुं क्लाइमे ति जनगणनि ठीक नांगमानि सामुं रखिलाय रिमाना तिके स्टेप नामना जों बेलाके हामबाय मारका बिदुनबो तै अरा विशेष करे सिनि मिडिया रनबो हामबाय मारबो बरबो जों कक मत जों सामानि बिसिंतिके बरबो जोंनो अबा हाके सिनि नांखौ मा जरागो जोंनो हाके सुबाय मिडियानि बिसिंतिके दिनै एवारनेस खाइतमनो बरनबो सिनि खरंनि सिनि ताखुक अनमेसन बेलाय हामबाय दो ते अमा हाकेनो जों इन फ्यूचरबो सिनि सदर नर्थ डिभिजन IPFT नि बिसिंति तेबो सिनि माथाय सक्तनो जों गोबां आन्दोलन गत गतफोरनो खालाय थानानै जों IPFT डिभिजन अन टिआर दङ आसोनो हामबाय जतनो हामबाय।